Ok, idemo jedno studentsko jelo. Ovo jelo kojim sam ja inače jeo kao student, ali u Limburgu ovako sam ja jeo kao student. Ali evo sad smo malo uznapredovali i pravimo jelo hrenovke u kabanici, kojim sam ja dao ime, ali realno ukruo sam ga od mog najdražeg eksperta za hrenovke do topa. Prvo uzmete dobru neljepljivu tavu, da mi kasnije ne bi psovali, odrežite korce tostu i izvaljajte ga, umotajte hrenovku u njega i uvaljajte u izmučkano jaje, ali pazite da ne izaberete neki suhi fušeraj od tosta koji se raspada ko šumeća, što je kod mene bio slučaj, i zapržite malo sa svih strana. Tavu obrišete i roknete da popodi svoj omiljeni topljivi sir ili kombinaciju istih. I kad se desi ova situacija da sir pođe dobijati korcu na donjoj strani, kako znate i umijete, obucite hrenovke u njihovu novu žutu kabanicu. Ovo jelo koriste kao izgovor da zovnete najljepšu studenticu sa smjera da uči, pod navodnicima, sa vama i da joj date hrenovku. Naravno, ona neće doći, ali vama ostanu obe porcije.